أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Again susumpa to tano di kapamagusaya sisagyang kaya qawaid al-fiqhiyah. دترنو قلمي تنرون أبو سرطان نجين قال الوجيز في شرح القواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية. أرجين قطوة علامة أسي عبد الكريم زيدان رحمة الله عليه. من دون أيام بقول تنوسا أوسيان نجين كأي قاعدة القاعدة الثانية. أجيتو شتيجو من فقهاء العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. Yang kaya ibra saya na ayama pipikir si sa yang kaya ibra na al-muawwalu alayh udina al-asl nabagi so ibra matagtuma kaya mapipikir saya na yang kutwa al-asl udina muawwalu alayh. Ay mana niyan na ayap pakasal diimbelinganan udina pagilay na pakasal fil uqud siku di ikapupasadanwa na lil maqasid na siku maniniatun wal maani na gusto mapipikir mituturwa makna agyang kotuwa kaya pagkakda la lil alfadhi wal mabani saknaba uba aya pakasala pagilain udina tinudan na sumarayaga lafd inusar ko kaya pagkakda kaya pusadanwa wal mabani na gugyang kotuwa buntal asiwa iyo ito marayag pinggulaulan iyo sisagyang kotuwa kaya pagkakda iyo. هذه القاعدة فرع لقاعدة الأولى. جين كaya tigina قاعدة nasapa kaya o قاعدة ميونة agito so الأمور بمقاصدها. جبنا tigina kaya قاعدة هذه القاعدة تشملها قاعدة السابقة. أقول جين كaya قاعدة العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. Na mararang kumaya agyang kutua قاعدة pnamepos agito so tigtan الأمور بمقاصدها. لأن العقد من جملة الأمور التي يباشرها الإنسان. Kaya suatigin so kapupasadanwa na pedutu kubuntal ang kotwa mga betad. Saging uta kaya girong uta kaida pagana al-umuru bimaqasidiha. So mga betad. Na kagiti na suka pupasadanwa na min jumlatil umur padatigyan ko buntal o kapup mga betad suka pupasadanwa na pad ko buntal o mga betad agito so kitmo to si ko manusia dito di manggulaw-law manusia وبالتالي يمكن اعتبارها فرعا لقاعدة السابقة gitu tigini misaba pro na kapakaya baluin kebaloy agyang kaya kaida kepatirun ka sapak udina way sapak agyang kotwa kaida miaypos. Syarhul qaidah ayat tigina rayaga agyang kaya kaida na qulna innal uqud min jumlatil umur allati yubashiruha al insan yali tanwa tigina mataana suka pupasadanwa na ped kubuntal o mga betad asu dito kitmo to siku manusia. وحيث إن المنظور إليه في الترتيب الأحكام على هذه الأمور هو ما قصدها فاعلها منها. Sa mimpantag ruwatigian na mataan na aya pagilain si sagyang kaiya kapupasadanwa uri nagyang kaiya mga betad di manggulaw lako pamaglitan ng mga manusia na ayat tigian na katatanurian kapaka katatanur o kukumanian na mataan na mga betad na sayas kanyang kukuma ko manini ato no minggul bakon
Ko kiyang gelbakan yan si sagiyang kotwa gelbak. Udina si kukuma agiyang kotwa aqd si iko maniniat nagumapipikir umiyaga kada. Udina minggulo la sagiyang kotwa kapisa denwa. فكذلك الحكم في العقود على مجرد الألفاظ. Saka manutup natin so kukuman o kapapas sa denwa sa minggulalan sa mataglapal. Minggulalan sa lapal. Yung otwa kapag kada minggulalan sa lapal. Yung otwa kaya pusa denwa yun na ayaw kita kaya pakapusa denwa yun na minggulalan sa katero. أي على مطلق المعاني التي تحتملها أي معنى وتوتيين سيجنوتا مجرد الألفاظ لا متقبد كترو نا جيت وتيين سو kararang kuman maana angko tua lapa la inusar. Emana na bapyagi ang kotua igira agi ang kotua kia puisa denua na minggulalan sa lapal na bapyaginan na purasul sisagyang kaida ayap paganay apagilensan na sumanini at tutaw sisagyang kotua kaya usaran yan sang kotwa lapal. Kenapa ubah sumarayag maaawidan agyang kotwa lapal mana. وإنما ترتب على المقاصد والمعاني الحقيقي التي يقصدها العقيدان من الألفاظ المستعملة في صيغة العقد. Kamata natigin na ayat pumagitungan si sagyang kotwa kaya pusadan wairan na so mapipikiro na titu. Ito na titu mapipikir ya kaya sagyang kaya pitiro yan. Sagyang kaya pusadan wairan kaya kito. Kaya usaran yan si sagyang kotwa lafad min al-alfaz al-musta'mala. Na huwa al-ma'na al-haqiqi al-murad. Aya pagilay na so titu mapipikir, titu ma'na mapipikir si sagyang kotwa kaya pagakda di na titu mapipikir si sagyang kotwa lafad ko kaya usaran. Diyan utala pala ko kaya usaran ko kaya pusadan wairan. Wa innal maqasidu hiya haqa'iqul uqud wa qawamuha. Kagimata tigina maksad so antap udina so mapipikir si sagyang kotoa kaya pusadanwa na due to a reality due to a katituan udina unayan at titu agyang kotoa kaya pusadanwa due to titu unayan agyang kotoa kaya pusadanwa. Wa innama i'tabarat al-alfadhu lidilalatiha 'ala al-maqasid. Na pumbuloy bedin agyang kotoa lapal inusar ka amatagskan yan palatiko udina guide udina isyarah, udina dilalah sa gitu mapipikir ka. Sama no to na matagbeden qawalibul ma'ani, udina qawalibul maqasid su lafd. Matagbeden gumaan, udina rayagan so tira na matagbenskan yan along-along o mapipikir agyang kotwa lapal inusar. فإذا ظهر القصد كان اعتبار له وتقييد اللفظ به وترتب الحكم بناء عليه. Na amay tigiyang kamakarayag amata anagyang kotwa mapipikir. Amay tigiyang kamakarayag agyang kotwa pipikir no taw udi naman ini atu taw si sagyang kotwa kaya pusadan wairan. Ko kaya usaran yan si sagyang kotwa lapal na kana al-i'tibaru lahu wa taqyidu al-lafdhu bihi. Na sama nito nakitong ito ketarima. Agyang kotwa marayaga lapal amay kami kapagayon agyang kotwa makna apaka sa lapal agusu pipikir niya kito si sagyang kotwa kaya pagakdairan. Wa tarattab al-hukmu binaan alayhi na gururun pinagumbulay nagyang kotwa kukuman. Emana niyan na sa aawidan apaka sa makna agyang kotwa lapal na miyakapagayon siran agusu mapipikiro niya kito na sama no to atigin na kibagragyang kotwa lapal ko mapipikir niya kito nagugitod ni buntal o kukuman niya rurun pinagumbulay ang oto kukuman niya. Kutusin yun na miyakota no miyaw na so al-haqiqa wal majaz na isa pa kailatan saya nagyang kotwa di ka pakapentag ko haqiqatul lugha agusu haqiqatul urf udi na so haqiqatul lugha agusu haqiqatul syar'. Adna haqiqa ko bahasa Arab bahasa di na bapian to na bahasa bahasa tano ugait na majazun lil urf ugait na matag ilat-ilat ko adat na aya kekuana so adat si sagyang kotoras
Kaki sama no to na aya sama no to kukum nang ko to betad da siwayo. Giang ko to betad a pinggulaw laniyo. Na aya kilay na so hakika agiang ko to pinggulaw laniyo. Amay kagiang ko to wala pala inusaryo na dinyan mi pagayo nagiang ko to pinggulaw laniyo. Mampan giang ko to marayag aawi da no lapal na gito'y hakika kuba sa Arab. Uwi na masusupak yan so hakika ada takalalaman sisigyang ko to dinyo di kapagakda udi nagiang ko to dar pakakad na niyo da tari barato padiin. Gito'y pada buntalanan. ولكن لا يعني هذا إهمال الألفاظ بالكلية. وإذا تينا نبب من أيام بيبكر سن nabek si tasaiden udi nabek da isa bisa udi na kokoman so lapal sa kalangwan yan eman na kana ba mapipikir san na ba miya pakada sa tarotop so kap ku pakasal amanaw lapal ku kapusaron nabo manatigin ni mapipikiron lianna qawalibul maani wa mu'tabaratu anha kagiya so lapal nas kanyan ipuso udina pagkaasalan si iku mapipikir nagu roron ipamagitung agi ang kotwa mapipikir emana nen aya so lapal na inupan kila palo tao kagiti matatago sa pamikiran yan nagu giti matatago ko puso yan giti pakasalo lapal mamu kukipupantag niyan ko mapipikir. So lapal na aya pagag mo ko ngari utaw na so mapipik matataw ko puso yan naguso mapipikir yan. لكن لا يعني هذا إعمال اللفظ بالكلية لأنها قوالب المعاني ومعتبرة عنها فتراعى أولا كتيس ترتيب يعني فتراعى أولا المعاني الظاهرة للألفاظ آياتنا pagana suan kana pagilain daan apaganay sumana marayag ang kotwa lapal ilain daan nagi ang kotwa lapal ito na marayag pakasalamana ang kaya lapal okay may lain ka فإذا تعذرت جمع بينها وبين المعاني الذي قصدها العاقدان في عقدهما فإنه يصار إلى المعاني المقصود na amay kamaylay agyang kotwa marayag aawi da nulapal na misupa ka iyan so mapipikir na gusto antap iya kito sa gyang kotwa kaya pagakadairan gyang kotwa kaya pagakada gyang kotwa kaya pusadan wang kotwa da kataw na fainahu yusaru ilal ma'anil maqsud na kebangkiring ka agyang koto marayag lapal marayag maana o lapal si kumaksud so mapipikir yan gitu ititigdan mo ayad na kuna na sumaksad adi sumarayag maana aawi dano lapal in the ta'arud igiraw to amya katero da siran ugi na ya pakasal na magupda siran kailangan na magupda so lapal pag-usar ka na iba pag-ibat-ibating ka aya mo usar ka lapal na so dumadait kumapipikir ka kailangan na di makapsura nga so lapal ay inusar ka gusto pipikir na kasi sa kiyang kotwa dinyo di kapagakda na upama ka mataarod agudi ka pa kaya timon nagyang kotwa marayag aawida na manaw lapal aguso pipikir niyo ko kaya pusadan wayo na ayat tigi na kiw na sumapipikir yo sa gyang kotwa kaya pagakda yo giti mana al-ibratu fil uqud lil maqasid wal maani la lil alfadi wal mabani ويهمل جانب الألفاظ من حيث دلالته على المعنى الظاهرة na keihmal ka kedaan ka sa mapakauring ka agyang kotwa lapal kumituturo yan na makna marayag yung tatigtan no ayang mapakauri na so pakaasal maana akaawidan no lapal sa ayang ka mapakaw na so mapipikir umipasadan wa dititigtan wa kapakaya gitu so haqiqatul lafd au so haqiqatul hal udina haqiqatul urf ay girami akan betutu nga sira na dua na di kapakaya timoon na aya kekuang ka na so haqiqatul urf udina so haqiqatul hal so pure maksad sagi yung kotwa pinggulaw lani ibarat yan nagiti kalalayaman ninawa kalibu sa mga ibarat
kusar tanop nanan. Agian ko tuwa, gira ko natika, ini bugay kaki, kate nga kaya karabawangan na ini bugay karasang ibu. Nah, sisagian ko tuwa marayaga lapal na aya maarayaga manaw lapal na kabugay. Kakabugay inusar ka. Ugit na sisagian ko tuwa sisigan no sa padian, nagusakan na padagang ako, nas kama muna pumasa ka. Nasa mano to na aya hakika, aya maksad, nakapusa. Bulabaw, sisagian ko tuwa kini sumpat nun o 1,000, udi na 500. Udi na 20,000, udi na kaya kaidan. Sa mano to na miya insiraf, giyang ko tuwa marayaga maanaw lapal akabugay sa aya kekuana, so mapipikir, aya mapipikir nakapusa. Bula bawaad na karina, sang ko tuwa kini sopat nung kupirak, udi na giyang ko tuwa hal, giyang ko tuwa derpa, udi na al-urf, ay mananen na, saka napadagang ako, nasaka na pumasa ka, nasisita sang ko tuwa derpa di pusayuan, pusaan, di pupasan. Naigiratingin na di kapakay, abamati mo sumarayag, agu pakasala, aawida na manaw lapal, agu sumaksad, umipusadanwa na ayat tigi na kekwa, na sumapipikiriran sa baloya, كسيتا سيد كباسي سو لفظ من حيث دلالتي على معنى الظاهرة كسيتا سيد كباسي سو أعويدنا معنى أبقى سالجين قطوة لبل ويعرف القصد العاقدان من العبارات الملحقة بصيغة العقد أو بقرينة الحال فهي التي توضح القصد منه يسو تكتانو أب كتوكوان ka agiang قطوة ما بيبكير put akap ketukawi. Paano kap ketukawi so mapipikir utaw imasol no to. Na pedetigian apa tafsir udi na papakaugup. Sisagian qatwa mapipikir udi pesadanwa nang qatwa ibara al-mulhaqah bisighatil aqd. Yang qatwa dinyo di kang gagamo kay na gugyang qatwa mga basa apugusar niyo. Datarang yung takihiro tano ini bugaya karkaki ang kaya karabuakan sa 220,000. Kaya sabutan ro sang qatwa kini sopat nun sa 20,000 akan aba uto mujarrad kabagay. Kenapa itu kabagay? Kabagay bu. Ititigin na mujarradul lafd. Igirami yung saragi ang kotwa mujarradul lafd. Bil itlaq, may itlaq agi ang kotwa lafd. Tagadi ang kotwa inaluitan ka, anak karinan yan. Igirami itlaq. Ibarat na katay iso karabuak, nibigay ka 20,000. Sisita si sapadiin. Nagupadagang ako, nagupumasa ka. Nah, giyang kotwa mujarradul lafd na di kekwa aya kekwa na so maksad agusu dilalatul hal agusu ibra inusar udi na ibara inusar tatarang ko takigiro ta 20,000 na sama na kay sabutan na nakapusa sa kanaba uba kabagay au bi qarinatil hal udi tigian na pagkarayag pagkatafsir si kumapipikir udi pesadanwa na suhal ngoto apa pantaga na mau ula-ula tigtanwa padagang ako, agusisi ako sa padiyan, nagus ka mamuna pumasaka. Fahiya allati tuwaddihul qasdu minhu, kamata nagyang kotwa ibarat at pugusar, agugyang kotwa hal, ama kapapantagan na pagpakarayag sa kanyan pagpakaugup, o kapakarayag umaniniyat o di pesadan mo, o di nagyang kotwa, dingulaulas ang kotwa galbak. Wa ala hadha, misabab si atigi musannif, sisagyang kaya, syarah agyang kaya kaidah, لابد لابد من مناسبة بين الصيغة والمعنى المقصود gi panduan agama kaya kailangan natin atigi musannif ko di pepasadanwa so di pesagu su pemasa si padagang agu si dindegangan na kailangan atigi musannif na makapagayon pia agyang kotwa lapal gyang kotwa sigah inusar ka wal ma'na al maqsud agusu pipikir na ka sisagian ko tuap sugun ka para da agara da baun zulm da baun awidakan yuti paasan panamana marinyo makapagayon so lapala pagusar niyo agusu mapipikir da baun kapagakala ina ni kontrol wagama hatta yumkin i'tibaru al ibarat al lahiqa bi sighati al aqd muwaddihatun wa mumayyinatun lil qasd sa tama natin sa mabaloy agyang kotwa ibara agugyang kotwa hal mimbebidian nagu mabgrian agyang kotwa qasdiu mapipikiriu sisagyang kotwa kaya pusa din kanaba kubaloy asuranga o lapal amarayag so mapipikiriu ka niya begrian ben sisagyang kotwa kaya timo aniu sa aya inusari walapal na suduma dait lapal
apa usaran sagi yang kotua kaya pagak da iyo ami pagak iyo niyan so mapi pikir iyo pena dua si sagi yang kotua kaya pagak da iyo tunay baliru naging kaya kaida na siyo to sagi yang kotua ta'arud fi halati ta'arud upama ku ta'arud na aya kaida o syara' na al-ibratu fil uqud lil maqasid wal ma'ani la lil alfadh wal mabani mampan al-lafdh huwa qawalibul ma'ani wal maqsud bapiya penggiti pakasal kaya kalau sudum bagian kotua hakikat timan hakikat lughawiyah hakikat urfiyah udina hal udina hakikat asy-syar'iyyah. Berarti musannif mga ibarat agyang kaya kaidah na datar agyang kotua kabagay al-hibatu bi syartil 'iwad bay'un. Gyang kotua tigin na kapamamagay sasaratan sa sambi nagina na tigin na kapusa. Guni man sa muamalat sumiyakila sa muamalat na kemit tanoron miyamit tanoron agyang kotua pakasalo buntalo di kandegedegang umataw ko naampan udah kaadno perak. Na aya kandegedegang guni na kambertera. Iwab kasembi ay. Berat na namanok ka na kebayang mamasa sa lite na inawidan ka sumanok ka na inawidan ka sa padien na inibigay mo sumanok ka na kumino ka mambusang kotua rite iyan arga adiyeng ka agyang kotua manok ka. Ko kalale meron sisagyang kotua darpa. Yuti kandegang guni kambertera kasembi. Nah, suati gian so kasembi kapamamagay dataro tumanguso kapamamagay asasaratan sa sambi na ginanatigin na kapisa nabaanan kapamamagay. Faman qala lil akhar wahabtuka hadhihi al faras bi 100 dinar فقال الآخر قبلته كان العقد بيعا وإن كانت صيغة بلفظ الهبة. Ibarat tigi musannif na pitiro agi ang kotua tao ko sala kauron at tigi na ini bugayar ka kaya kuda kan sama gato sa dinar ori ene nagi ang kotua dinan di bitere tigi na way tiari mako nga nakinibgan karakan sama gato sa dinar na pumbaloy agi ang kotua kaya pusa dan wairan abayaan kapusa iyo to bapiap natin aya pakasala inusala lafd sisagi ang kotua kaya pagakdairan kaya bitiera iran kaya pusa iran na lapal akapamamugay. Ikadua tigi musannif ibaratayan agyang koto al-ibaratu bisyarti al-iwad ijara al-i'aratu bisyarti al-iwad ijara gyang koto tigi musannif pakasimbay asasaratan sa sambi na ginampan na knabaanan kasimbay kaya mapipikir san nakapagrinta kimulangan ng piya agyang kotwa hal akapapantagan amay kaaya inusar na kasembay sasaratan yan sa sambi naginan sumasakat sa sambi naginan nakapagrinta nabaanan kasembay bapiap na inusar na lapala kasembay tigina katiyaw tarakan simbay nga sa patawlan salungan sa magatos ginan na nabaan na kasembay kaginan na ijara atigi musannif. فمن قال للآخر أعرتك سيارتي هذه ب50 دينارا تستعمل هذا اليوم في صنعاء فقال الآخر قبلت كان العقد إيجارا لا إعارة ولو أن الإيجاب كان بلفظ الإعارة. Ibaratnya na Peter wagyang koto ataw siku sa lakoron apis mbe karka agyang ka iya terkaken sa diyang ka 500 sa dinar. Sa usarang katigyan si sagyang kaya gawi sibu sa sanaa. Tihdidan yan sudar pa. Isa muamalat. Na giyang kaya kini sumpat niya nung kudar pa pagusaran kaw na saka miyang rent na di kepakay abang kalpasa sudar pa pipasadaan niyo. Ibarat na aya kalalayaman ko kapag rinta na sinsa intera ordun. Na kepakay ko na sumong. Okay. Nagyang kotuasyuan ka syarika. Na inibanay niyan asing kabu ng pag-usara sa amanah. Bangaw sara sa irbid, bangaw sara sa karak. Ibarat, ala sabil misal. Na upun ka usara sa irbid na usar na ka sa karak na magba agyang kotua trak. Na 2 kisuga terka. Pagkabiyad ka sa ijara, nagudaming kapan si sagyang kotua miyagba ko trak. Okay. Na upama koda dan yan syarati nagu ayak kalalayaman na so kapag rinta na kewit ka sa bapian de sa ordun orian yan miyagba sutrak na si kanok mangkulog sa gyang kotua kaida ay kadua
Adi ketemo di kepakai bematemo so kapagrinta aguso bayad udi nasala. Na wakutan ubuto giyan otwa dataro to kaida. Iti pagi mulangan saya saging akini sumpat ni anong kisana. Sumiakla sa muamalat na kasasabutan ini. Nah, orene na pitero agi ang kotwa misumbay. Away tiari mako simbu yang uang na traka si sagi ang kaya gawi sa sibu pagusara sagi ang kaya darpa sa diyang ka bi 50 dinar. Nah, sama no tuwa tigi na ijara la i'ara. Mimbolo yuto wa kapag rinta sa kanaba ubaya mana agi ang kotwa aqd na i'ara. Walau anna al-ijabu kana bilafdil i'ara sa dapia pan giyang kotwa minidin. Na ayay no sarya na lapal na kasimbay. Ikatlo ati musannif ay ibaratayan agiyang kaya hawala bisyarti adamil bara'atil asil kafalatun. Giyang kaya kiptugolinan sisagiyang kotoa perak. Isa sarato na giyang kotoa di ka kepukas o kapakasusumpat yo kupakaasalakya kapakasusumpat o original ami kapagutanga na ginanatiyan na kafala laysa hawala. Gina na kanggeranto. Kenapa ayah mapipikir sana katransfera sa perak. Kaaya katransfera sa perak na mubashara. Sakan up transfer agu supembegangu ko perak. Naskano yung makapupantag piya-piya. Nagu di kanu di makapuka sa kabnara. Sisagiyang ko tuwa kini beganakar ka ko perak na tiangan ka so perak na miyakapuka sa ta sa kabnara. Giyang kaiya kafala na data makapuka sa kabnara. Ibarat mama apaganay, mama ay kadua, mama ay katlo. Yang kaya mama apaganay, na adna pirak yang kay mama ay katlo. Uwid na makao utang kay mama ay kadua. Tigya na, so utang akarka, so pera ka akarka na ini transfer akarka, so pera ka kung kigiro na ini transfer akarka. Na ginan na kafala laysa hawala. Ino to. Aya sabab na maaadin din so akdiyo. Udi na so katutun tota o kau utangan ko utangyan. Taman sa di matangkad miyaku ang kaso. Miyaku o kau utangan so perakyan. Yutitigi ni bisyarti baraatil asil. Da siran makambulag. Ataro to. Miyata minilapal sa minibigay kiya kito so perakyan. Ama utangon agiyang ko to makautang. Wait na misa syarat sa dengan makapuga sa kabenar. Siya gitu na so katutuntutan yang kupirahin na daun pen mada sa tanganian agus kamamu na so kisa sanggulir kagiang kutotanya gitu na dar kapan mamumapo ka sa taman sa ditumana pure amiakwan yan so taroto pamautang kon gitu upun ginan okit akapaokit o kaya transpira sa perak na aya mapipikirsan na kafala la hawala atigi musannif. Dadat naging kotua ibarat tigin na pitiro agi ang kotua maka utang si ko utangan yan. Ini transfer akar ka so tamok ka. Ped kumau utang akar ka atigin duto ko kabnar karakan asgatan ka sa ayat tigin na diyang kaiyan na kada alal fulan. Gi argayan sa singa kekuwa kay fulan. Sa malalambod na tigin agi ang kotua kisah sanggulerak nagi ang kotwa tamok bidaini ka alayya hatta yadfa'u laka al-muhalu alayhi ad-dain sa taman sa kabidan yanun sa tarotop agi ang kotwa mautang yan kukaw utangan yan fal aqdu huna kafala nagi ang anadatara nakapusya dunwa nakakgeran tura na nanti musannif la hawala sa kanabubanan ka transfera sa perak kagia tigya na so ka transfera sa perak na naqlud dain min dhimmati ila dhimma gitu so kipagalatan ko perak udi na kasasembayan udi na mau utang sa di makapuga sa kabenar kinakal so dhimma ila dhimma di kan di makapuga sa kabenar yang namanya tangan ka so perak na sama na sakadya manan ni ki responsibility sa giyang kanan na perak gitu hawala uwi na giyang ko tuwada ka no makapuga sa kabenar na gina natigyan na kafala. ولم ينتقل الدين هنا من ذمة المحيل إلى ذمة المحال علينا. Sama na natigyan na giyang na kaya pakapagalata o pirak na kanabo miyunot abamini tugalin so kaskata sa kabnar. Abamia po kaso kasaskata o kau utangan o kabnar yang kumiutangon agus ka mambu utang nadar ka mamumapo kaso kisa sangguler ka o kabnar ka o utangan ka.
daw na tigin mirak sapad subu supirak na yami agir ugid na sukabnar ada sila makapugasa na gina na tigin na hawala wa innama dammanat dhimmatul madin ila dhimmatil muhali alayhi fi mutalabati biddain aybud na tigin na miyaswa na matagbud kiyang geranturan agiyang kautuwa kabnar o makau utang si Eko kau utangan yan si Eko kaps keta si sagiyang kautuwa utang ay manan yan na matagbudun kiyang geranturan sama niya kinamiya tangan ka supira kako to sigiraw mini transfer ka وهذا هو حقيقة الكفالة نجينا نتيجين مرأة buntal o kafala كان جرانتورا لأنها تعرف بأنها ضم ذمة إلى ذمة في مطالبة بالدين فليس فيها نقل الدين من ذمة إلى ذمة بخلاف الحوالة انترت نقول تاكيو سيطانورون أقنبا ayat 3 na miya pagalata na sukap kapaka puga sa benar kaya bu miya pagalata sa na supirak ugait na ada mubaraatil asil dasirampan maka puga sa benar si saging kotuwa kapaka utang o mutang si ku utangan yan nagudapan mapukas ku kau utangan so kabnar yan ku kakeskatan yan si saging kotuwa sekatan yan so ginan rayagan agyang kaya kaidah ikadua sapa kaya tigi musannif agyang kotuwa kaidah miyaw na al-umuru bimaqasidiha agyang kaya kaidah al-ibratu fil uqud lil maqasid wal maani la lil alfadh wal mabani naqwalla nam yaqtanu shaguna wa sallallahu ala khair khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ajma'in assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh